Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke wena-ke nje lapho-ke usicindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lithi-ke i-Democratic Alliance-ke i-DA isimise ilungu layo lephalamende uRenaldo Gomes ngemuva kwevidiyo esabalale ezinkundleni-ke zokuxhumana lapho kubonakale khona-ke uGomes ebiza abantu abamnyama ngamagama alumelayo. I-DA ithi ividiyo ngeyangempela ayiwona umgunyathi-ke, yase yathatha-ke isinqumo sokuthi-ke imumise-ke laphana-ke kwabantu-ke abazoya-ke ephalamende yamumisa-ke nje bazama ukuthi-ke bamqhelelanise-ke nenhlangano-ke laphana-ke. Mina ngizosacela kuwe laphana ukuthi-ke ungene ema-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezeni ibhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba ezintsha engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke.